Wapungskur nakaslem jong unongsan Hima. Ki nonyalam shnong jong kadorbar shnong Wapungskur, henegasngi kiralay banukendo yu member secretary ke Mspcb, bandawa pendamno ke NOC ba ai de udaloy, bat ke NOC ba ai de wahe shnong ke mukhab, halor ke jing Shna ke karkhana sanjrenga doyong, apo upod usam badang hap, apo shnong Wapungskur. Nakaliang uba P.Dkhar wahe shnong ke shnong Wapungskur, habe ekran bekinong thok kubor ulay thok, banakaliang member secretary ulay thok, baka saw tarik menta ubnay uladat ban pha na kajing tho baladat ban pendu no ek NOC nak benta ka cook plan nakaliang ke Mspcb kala ai kajing pentep baladat ban pendam no ek NOC ke bala ai de udolai ilaka jawai bat ke NOC bala ai de wahe shnong ke shnong mukhap kuman shipen kan mau dangshan ke dot bar shnong Wapungskur kala let ban panjing shai sha ke Meghalaya State Pollution Control Board ha ka bedai bakjing ajing bet ni kajing thmu ban Shna ya ka cook plan ha ka jaka bahap hapo ke dot bar shnong hari ni dah yo iwan mi ni office yang Meghalaya State Pollution Control Board yo cemo member secretary beda ra le wa ya ka jing pendam ya ka NOC na par lo ngi le ka jwai akam ju le ya ka NOC wa da e da wa chnong yang mu khep ha so tarik wan bu citi o pendam no ya ka NOC yang pernah ka so tarik da eu ya ka citi wa uda Weng no ya NOC yung nam tao chinapo kapo pursan ng Wapungskur. Dahini wani dayo HM member secretary dara lang ya gani ga kopi kawa NOC na padaloy bakanjul NOC na wa chnong kep da lang heki itu daya parom ya kanaya ongi wa ole Mario ya gani da ole da kularo chisindon Weng no gi ya ga CTE yung gani ga ongkok wa pur chna po pur samangi amte da kular gile wa chibit ha po soji wan chimno iya kata ga cancellation yang kata CTE pur chna ko po pur samangi